njalo. Niyazi ukuthi njalo ngaphansi kwaziphi ngifisa ukumemezela ngokusemthethweni ngenxa yesimo senkundla i-final ayiseziqhubeka kodwa sesikhathini sokuthi amaklabhu amabili amaZulu neNingizimu yiwo okay namaklabhu amabili thina njengeZululand siwaphatha ngokuthi yiwo anqobile azovikela indebe azoyisherisha kuze kube minyaka zayo. Siyabonga kakhulu bafowethu ukuza kwenu, siyabuya futhi nawe yabazayo, siyanethembisa ukuthi izinga sizokhuphula kakhulu kunaleli elikhona njengamanje.